espresso sa stevijom, nikako šećer. Jasno. I jedna La Isla Bonita, Okej, uspev kohori karanamaz. vrlo dobro. Hoćeš ti zapamtiti sve ovo? Mislim, vidim da ne zapisuješ. Gospodine, amateri zapisuju. Za vas? Teleća rebrača pržena na masti od iberiko svinje, košer buzar i prepeličje oko na jaje. Vrlo dobro. Uz to može pruska salata sa ekstra nevinim uljem. Vrlo dobar izbor. To je sve? Jeste. U redu, hvala. Bićete usluženi u najkraćem roku. I šta kao, sve je zapamtio. Veruj mi da jeste. Prošli put došlo nas 10, lik ništa nije zapisao. Kako, brat? I kako? Pa profesionalac. A pre svega toga, malo punu, duplu, kratko produženu, veliku šolju sa mlekom bez laktoze, arabiku i moku.